idete, ali mog kolegu iz Jutarnjeg lista, Juricu Pavičića, njegova država mobilizirala u Stolac, a mene je mobilizirala u Zenicu, o tome se radi. Nije točno. Jurica Pavičić je jedan od onih malih lažova koji se po ovim teritorijama promeću u ogromnom broju. Da, mogli ste reći niste bili u Stolcu, uzeti evidenciju iz vojnog odsjeka ili nečega. Nije točno. Pavičić ne kaže da je bio u Stocu, nego da vidi Stolac. Ja vama apsolutno dajem za pravo da kažete da vi kao čovjek iz Hercegovine imate svu moralnu i pravnu osnovu. Pavičić neka napiše novi tekst i neka navede kvotu na koju je bio. Pavičić je doveden u jednom trenutku, samo malo, nego dobro. Ovdje se radi o ratu koji je... Nema ga, mislim, mi možemo sad... Ali zašto, pazite, prvo napiše točno. On kaže vidi se Stolac. Stolac se vidi i poviše Dubrovnika, na Kovedinim brdima. Dakle, bilo je točno sljedeće. U jednom trenutku tog ratovanja zatražili smo, jer se to radi isključivo o obrani Republike Hrvatske i južnog njenog dijela, da oni i preuzmu obranu iznad Stoca. Jer znate šta se događalo? Evo, da smo jedan mali... Jasno mi je to. U jednom trenutku... U jednom trenutku... S ovim Tigomirom Kuharom iz Gline, koji je bio u prozoru 5 mjeseci, koji je 50 km od Hrvatske granice. Opet prskače. Ajmo riješiti problem jedan. A ne možemo ga mi riješiti. Možemo razgovarati, ovdje smo mi, ne zbog toga da vi mene ne možete mi ništa, nego da ti ljudi koji nas slušaju... Vi stvarno imate nekako osjećaj da ja vama nešto načinu. Ne, vi govorite o stvarima koje nisu istine. Ja vas pitam. Ja sam dužan reći istinite stvari i reći ću ih. Hladno. U jednom trenutku se dogodilo da je policija Hrvatske u ratu zapričavala prolaz hrvatske vojske kroz Metković do Neuma da iziđu gore na kod. Tada sam ja zaprijetio da ću zatvoriti granicu tadašnjem ministru unutarnjih poslova Jarnjaku. Do te je apsurda to dolazilo. U tom trenutku, za kratko vrijeme, traženo je i dobilo se da hrvatska vojska štiti svoj jug. Prosvjed Amerikanaca. Na prosvjed Amerikanaca, to je nakon vrlo kratkog vremena maknuto i dole je bila postrojba Ljubuškoga i zvala se na taktička grupa 2 od Stoca prema dole. Ne možemo, dakle, u tome vam gospodine Stankovića mirno hoću reći, nažalost, ovakvim temama mora se ići od točke do točke, od datuma do datuma, od imena. Jer vi kažete, Jurica Pavičić kaže i to je istina. Kad sam ja recimo ponovio ovo, nazovimo ga stranje oko Starog mosta 500 puta, to za nikoga nije istina. Ja na takav sistem neću pitati. Vjerojatno gospodine Praljak da kažete, a vi znate ko je srušio Stari most ili imate valje pretpostavke, vjerojatno se onda ne bi u vas prstili. Ne, zašto? Gledajte, to komunisti... I sam Branko Borković kaže da ste vi vjerojatno na sebe preuzeli odgovornost. Branko Borković nekad odgovara za svoje posle. To je ono što je kod vas još onaj ostatak fašizma komunističkog. Ja ću uprijeti prste u tebe kad si krivac. Kod koga je ostatak fašizma? Od jednog velikog broja novinara. Ja nisam živio u fašizmu da bi imao relikt fašizma. Mentalni dio komunističkog. A rekli ste fašizam? Komunističkog fašizma. Ali vi ste duže u tom komunizmu živjeli nego ja, s obzirom da ste stariji. Zato ga i prepoznajem ga. Sistem je sljedeći. Ali ne vidim ništa da je to bolje od antikomunističkog staljinizma, mislim. Tamo, vi dakle uprete prstom u mene, pa kad nisam ja, onda sam kriv što ne znam tko je. Dajte.